Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama HBP Ahmad Channel. Yuk ikuti dulu ya teman-teman. Mencari nih teman-teman. Yuk, ada apa ya di sini teman-teman? Banyak pasir nih teman-teman. Oh, kita mencari ada apa ya? Wow, di situ ada ada teman-teman. Wow, yang bobo ya teman-teman. Wow, gede sekali ya teman-teman. Yuk kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, ada boneka boba teman-teman. Wah, kita taruh sini. Kita cari lagi ada apa ya? Di sini nih. Wow, di sini ada ondel-ondel teman-teman. Wow, kita ambil nih teman-teman yang cewek teman-teman. Wow. Wow, di sini ada mobil pasir teman-teman. Wow, ini kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada upin teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Di sini ada apa ya? Wow, di situ ada Tayo teman-teman. Wow, ada Tayo, ada Rogi, sama Gani, sama Silani teman-teman. Wow, kita ambil warna merah sama hijau. Wow teman-teman. Wow, wah yang biru sama kuningnya ketinggalan nih teman-teman. Teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, ada Popit yang ke Squid Game sama Popit kuda poni teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow. Dadah teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.